Poštovane koleginice i kolege, poštovani roditelji, dragi učenici, zadovoljstvo mi je da vam u ime kolektiva Resursnog centra za obrazovanje i osposobljavanje 1. jun i u svoje ime poželim dobrodošlicu i da vam zahvalim što svojim prisustvom uveličavate proslavu ovog važnog datuma. Danas je dan Resursnog centra 1. jun, dan kada ustanova postaje za godinu starija, a mi, zaposleni i naši učenici, bogatiji za još jednu godinu iskustva. Ovaj dan jeste za slavlje, ali i dan kada se sumiraju rezultati, kada govorimo o uspjesima koje smo postigli, o preprekama koje smo prevazišli. Ponosna sam na to što zaposleni u ovoj ustanovi rade udruženo, što kolektiv krasi zajedništvo i timski duh, a sve to je potrebno da bi se ostvarili planovi. Svaki dan u ustanovi i svaka proslava, manifestacija, sve ono što radimo uz takvu saradnju lako se realizuje. Proteklih 365 dana od prethodnog dana škole ispunjeni su uspjesima, savladanim preprekama, izazovima, saradnjama sa drugim školama i organizacijama. Zahvalni smo svima koji su nam pomogli, stali uz nas, svima koji su nam bili podrška i koji su pokazali svoje prijateljstvo. Posebno želim da istaknem saradnju sa ambasadom Narodne Republike Kine u Crnoj Gori. A kada ste na nečemu zahvalni, pokušate da pronađete način da i to pokažete. Kineski kutak pod krovom naše ustanove je način da pokažemo zahvalnost i poštovanje i da ukažemo na značaj ove saradnje. Svaki uspjeh, čak i onaj najmanji, individualni, uspjeh svakog čovjeka je postrek za naš rad, zalaganje, on nas ojača, da nam do znanja da možemo i umijemo, da je potrebno samo postaviti cilj i hrabro koračati ka njemu. Centar našeg rada, ono što daje smisao svakom novom danu, centar svih dešavanja, razlog postojanja i našeg razvoja jesu djeca. Oni su naša dragocjenost, a naš zadatak jeste da im pomognemo da zadrže osmijeh na licu, da ih ohrabrimo da maštaju i sanjaju, a naša obaveza je da ih naučimo da budu samo djeca. Danas je i Međunarodni dan djeteta koji postoji da bi nas podsjetio na vrijednost dječjeg iskrenog osmijeha, njihove čiste i bezrezervne ljubavi, ali i da nas podsjeti na njihova prava i na obavezu da radimo na njihovom unapređenju. Oni ovaj svijet čine ljepšim i toplijim mjestom i daju smisao svemu što radimo. Zaposlenim i učenicima još jednom čestitam. Danas sam drugi put u posjeti Resursnom centru 1. jun i moram da podijelim sa vama svoje utiske, jer imam otprilike 3 najvažnija utiska sa današnjeg programa. Prije svega, današnji događaj je zaista bio upriličen i organizovan na najvišem nivou i u svakom trenutku od početka pa do posljednjeg segmenta programa se osjećala velika ljubav, osjećala se ta humanost i osjećala se divna energija koja je krasila i upotpunila ovaj cijeli program. Zaista ljubav i humanost ne poznaju jezičke barijere, ne poznaju granice i ako nisam razumio tekst pjesama koje su djeca pjevala, ja sam u svakom trenutku njihovog izvođenja osjećao nevjerojatnu ljubav i nevjerojatno znanje, umješnost i uspješnost kako su savladali sve to, tako da je zaista bilo veoma bogato i bilo je pravo zadovoljstvo slušati i gledati njihove nastupe. A drugi utisak je zapravo sama djeca koja uprko svim poteškoćama koje sigurno imaju su uspjela na tako dobar način da savladaju sav program, da nauče tekstove pjesama i recitacija i performansa i da to sa tako lijepom umjetnošću prikažu svima nama. Mi smo zaista oduševljeni sa njima i svaka im čast. Nama je zaista stalo, to je treća stvar koju želim da kažem, da ambasada Narodne
Narodne Republike Kine u Crnoj Gori ostvari saradnju sa ovom školom i sa brojnim drugim školama u Crnoj Gori u smislu promovisanja kineske kulture, promovisanja učenja kineskog jezika, kako bi djeca i posredstvom nastave kineskog jezika i upoznavanja sa kineskom kulturom još bolje razumjela i Kinu i dodatno zbližila naše narode, a u tom smislu upravo danas i otvaranje ovog kineskog ugla jeste jedna divna prilika da se djeca i sa posebnim potrebama zapravo upoznaju sa kineskom kulturom i osjete djelić njenog šarma. Što se tiče Kine, s obzirom na to da je to veoma mnogoljudna zemlja, samim tim je i broj djece sa posebnim potrebama u Kini veliki. Podaci iz 2020. godine govore da je otprilike 800.000 djece sa posebnim potrebama u Narodnoj Republici Kini, tako da i kod nas postoji mnogo ovakvih i sličnih ustanova koje se bave njihovim odgojem, vaspitanjem i obrazovanjem, što nije nimalo lak zadatak i to je zaista veoma važno posvetiti toj djeci naročitu pažnju. To se kineske vlade tiče, mi također ulažemo velike napore kako bi se toj djeci omogućili što bolji uslovi za školovanje, kako bi oni uspjeli i uprkos teškoćama koje imaju da završe te programe obrazovanja koji su za njih predviđeni i što bolje da se uklope u sami sistem školstva i obrazovanja i kasnije naravno u društvo. Tako da smo u tom dijelu postigli veoma visoku stopu, preko 90% te djece sa posebnim potrebama je uspješno uključeno u sistem školstva. Mi smo danas ovdje da zapravo pomognemo školi kroz jednu simboličnu donaciju, da pomogne djeci da na što bolji i što lakši način i u savremenom svijetu mogu da dobiju informacije i prosto da im je školovanje lakše. Mi u budućnosti planiramo, s obzirom da je djeci potrebno također da budu i u toku sa naprednom tehnologijom i sve koliko god da je to njima možda izazovno, ali zapravo svi ti uređaji vjerujemo da stvarno mogu da daju doprinos i da pomognu djeci u procesu školovanja, tako da planiramo u budućnosti školu da podržimo kroz nabavku razne vrste tehničke opreme, naročito računara ili tih tablet računara i druge vrste tehničke opreme ili svega drugog što je školi potrebno, a škola će imati potpunu slobodu našoj ambasadi da se obrati i da zatraži svu vrstu neophodne pomoći i mi ćemo rado koliko je u našoj mogućnosti uvijek nastojati da izađemo u susret i da im pomognemo da im rad bude što uspješniji.